faomasi zatua kheda tebai musua batebai musulaini iyo terai mege meso ita bakhabadalu irugita ila zihadam banua baofeta simbiha boto ita le aifa ni fotoi vaomasi zatua kheda le mukeke de dunia televisi, le faalai de dunia televisi, le fahana de dunia, vondroge ya ita, yo terai me ide ofeta simbiha boto ita. Balula tutune kheda, hava ebua vaomasi zatua kheda. Bahana wa itaria televisi. Asisi kheda so mukeke dededa so vaalai dededa so fahana dededa na hadia ni wa zatua kheda talifuse no iwa bakabazura fosumani na mau avoni nau ena anau no so badano ni be elo walangi Yehowa he hada oji tulata falua ya ita iraunu tafosumani za tuada taomasile za tuada fatua sojinoto le imani kheda sa tuada ebe ikhegu haratongo ebe ikhegu fakamo ebe ikhegu kefemo le talifuse Maleha de satua soluluge nononia bavolau silesufi. Maleha de satua soluluge nononia bavolau sile atula. Aine televisi. Fatua soginete data omasi drasa tuada. Ya mufahubu ikafe fulawalangi ya ahom.